Happy November. Pakisabi sa katabi, Happy November. Oo, with confidence, kay 2 months na lang, matatapos na ang 2023. So ayaw pagtugot na matatapos ang 2023, ang oray kalagihapon energy. Happy November! Happy November. Amen! First Sunday ba, November, ano? Yes, first Sunday ang November, tama? Yes, okay. So ayun na natin pag pinaihaon na, no? Kasi medyo halaban aton pag irusuryahan niya nga aga. Ano po theme yan nga adlaw is entitled A Call to Prayer. Found in Acts chapter 12 verses 1 to 16. So kung natin nakamu, pwede po ako niyo sabayan pagbasa. Again, Acts chapter 12 verses 1 to 16. Let's start with verse 1. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with the sword. When he saw that these met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the festival of unleavened bread. After arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between 2 soldiers, bound with 2 chains, and sentries stood guard at the entrance. Suddenly an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. "Quick, get up," he said. And the chains fell off Peter's wrists. Then the angel said to him, "Put on your clothes and sandals." And Peter did so. "Wrap your cloak around you and follow me," the angel told him. Peter followed him out of the prison, but he had no idea that what the angel was doing was really happening. He thought he was seeing a vision. They passed the first and second guards and came to the iron gate leading to the city. It opened for them by itself, and they went through it. When they had walked the length of one street, suddenly the angel left him. Then Peter came to himself and said, "Now I know without a doubt that the Lord has sent his angel and rescued me from Herod's clutches and for everything the Jewish people were hoping would happen." When this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. Verse 13, Peter knocked at the outer entrance, and a servant named Rhoda came to answer the door. When she recognized Peter's voice, she was so overjoyed that she ran back without opening it and exclaimed, "Peter is at the door. You're out of your mind," they told her. When she kept insisting that it was so, they said, "It must be his angel." But Peter kept on knocking, and when they opened the door and saw him, they were astonished. May the Lord bless the reading of his word. Praise. Ayan. Kalalaban at passage ano, pero I don't know kung nagbabasa ka mo ang Book of Acts, nakakot in iyo attention. Because ako, yan na lang yung nag-sink in akon nga passage. And it is very beautiful. And pag iistoryahan natin ito, yan na, kung kay ano sugad ito niya, kaupay. Now, before that, I want you to look at this picture. Ayan. This one. So natapos pala ang eleksyon, pero pag eleksyon nga ni, di ba damo ito mga nangyayari. So yan ang state naton ha bugos nga kalibutan. We have wars, ano pa ba? Damon mga cases nga na-arise, damon mga kaso, damon mga crimes na gin kukumit.
So, if you will try to tally kung pira na crimes ang nakamit din niya kalibutan, ambot na lakon maiguha imo mga papel. Sugad na ito, kadamo, sugad ito karampant, nga sugad ito nag-continue haaton, yan na. And it will point to us, it is worth noting, na kita, most of the time, nadiri kita pag ginitahi TV, nadiri kita it mga news, diba? Kasi nabiburden kita ng, halo, may ginpatay na dito, halo, may hold up dito, halo, may ginsugan na pag sulod mo at trabaho, negative ka na. So most of the time na diri kita pagkitahin news. May dapat hindi mahilig it news. Yan. Most state mahilig it news it mga kalalakinan. Kahit mga kababayin, alin lang lain eh. Manilin lang kapag balita. You know what? There is a purpose kung kay ano may mga TV kita. Pero tungod ang internet, diri ta na gudya na nagagamit ang TV. Kaya ada natat Facebook, ada na kita mga YouTube. But you know what? It news dakot gamit aton. Kasi andiri pa kita Christians, actually uri man talaga kita labot. Hala may hold up nga do and diba? Uri kita labot dan una. Pero naging Christian ka, there is something inside you that is burning. Halo, kaluluoy man. Hala, sugadin hala, sugaditon. So, diba, try like ko hit 1 week pag initalay ko mga news. Tapos, try to assess yourself. May taba burning passion na akon towards these people. Compassion. Kaya kunwari lagi habag at balik laan. Ipabalik. Balitaw, it indicates bugto that we people of God, we should live aware. Dapat aware kita han mga nangyayari. Aware kita dirilahan nangyayari ha Israel, dirilaan nangyayari yan na ha mga shows. Kaya di ba may inkantad yan na yan? Kapuno niya mga Facebook yan ha. Dapat aware kita hatanan nga aspeto na nangyayari atin kalibutan. We should live aware. Why? Because the darkness surrounds us like these crimes. Mga human trafficking, child abuse, di ba may mga vowsy na yan na, or bisan ikaw, bangin usa kang victim, bullying, iyo eskwelahan, iyo trabaho, or may da ka mga na-experience nga mga crimes, sugad hini. Bugto, the darkness surrounds us, and it's growing. Ang darkness diri hiya nagtitika hinay. Nagtitika kusog nga nagtitika dakuhiya. But you are the light to combat that darkness. Yes, ang darkness sa aton kalibutan naggo-grow. Pero ayaw ka nga limot nga may dara ka nga laga para makombat iton nga darkness. Try to imagine didi SFC ay may laga la 5. Kaya ba ma-overcome ang darkness surrounds us? Diri, di ba? Pero kung tanan nga SFCA may laga, bisan dito ha perseverant to makikita kita. Di ba? Yun. So, ano ba ang ginpo-point ko din When danger threatens the people of God, it is a call to prayer. Again, when danger threatens the people of God, it is a call to prayer. Ang danger babog to na stop. Hai mo pala cell group damo ng mga dangers na nangyayari. And it is a call to prayer. And together, with God's help, let's beat back the darkness. May mahihimo kita. Pag makita kita ng TV, tas nakita natin, may dadito, singon natin ng wars. Diba, mga kabataan, nakakrush natin mga kasing-kasing kasi grabe nila mga pinagdadaanan nga to. Diba kapag parong taan TV, napaparong ba ang mga pinagdadaanan nila? It's easy for us to close our TV, to off our cell phones, pero the reality is, di rin napaparong ang inaabat nila. Di rin na-stop ang pagngoy-ngoy hininga pamilya na nawadaan. Di rin na-stop and crimes tungod nga gin-off mon imo TV or imo cellphone. We Christians bugto, we people of God, we are God's instruments.
That is why there is a call to prayer. Now, why God calls us to pray? Ang siya ni-permit aton pakiana. Ate kuya, permit mo na ako nagpipray. Ano ba talaga ang meaning? Hanungod nga nagpipray. Why we pray is important, as is prayer itself. Ang prayer nga word, ang gaya kanimo, pag pray ikaw, importante po ang prayer nga word. But why we pray is also important. Kasi pwede natin na reason out, I am praying, nagpipray ako, pero ano bang rason? Kaya ano nagpipray ka? Ano bang rason? Ano bang imo motivation? Kaya ano mo ginpipray iton? Ano bang imo motivation? Ano bang imo ginihingyap para maging worthy ka ito nga answered prayer nga ginuhulat mo kan Lord? Why we pray is important, as is prayer itself. Now, sige daw, try to assess ourselves. Ano ba ba reason kay ano ako nagpipray? Ano nga ba reason kay ano gusto ko ini nga bugto ko igampo? Ano daw ang reason kay ano gusto ko maging on fire tanan nga mga SSCA? Kay ano ba rason kung kay ano gusto ko maging take part han suffering or han victories ni Lord? And one key reason to pray is because God has commanded us to pray. Yon. You are praying kasi number one, obedience sa ito kan Lord kasi ging command ito niya. But for us to have that fuel or fire to continue praying, to pray without ceasing, kailangan maaram ka ang reason kun kay ano. Prayer gives us top power. Diriya power, physical power nga pwede ka maging Darna or Captain Barbell. Power bugto that it unlocks, it ignites, it heals, it transforms, it empowers, and it comes. Gusto mo ba ito nga kind of power? Waray? Gusto mo ba ito nga kind of power? Ano nga power? It unlocks, it ignites, it heals, it transforms, it empowers, and it comes. Sino pong gusto ito makareceive yan ng adlaw? Amen. Let's start with our passage. Ayan. Verse 1. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with the sword. Ano nangyayari dito bugto? For several years after Saul, or after Paul's conversion, the church enjoyed peace. Diba? Nag-ascend na hi Lord, gintagan hiyahin, mission aniya mga disciples, namatay hi Stephen, ginstone to death hiya. And after that, after conversion ni Saul or ni Paul, na-enjoy nira and peace, ngan freedom from persecution. That is why, freedom from persecution helped the church grow rapidly. Kung babasahon mo ang Book of Acts bukto, before Mangadia chapter 12, damo ng mga Christians ang nag-rise up. Tungod han ira pag-share han gospel. Now, as we saw in the last chapter, the church has been growing and expanding during these years. And spreading out. As in promise di man ni Lord na Judea to Samaria and the Gentiles. Hain ka daw la dida. Naapi kita didi. Di na kita ha. Ha Pilipinas umabot na nga di ang gospel ni Lord. Nag-spread out na hiya. Now, nasa rin aton passage, it was about this time that King Herod. Now, familiar kita na may King Herod. Pero I want you to know na damo po ang Herod ha Bible. Nganhain na ba kita nga Herod? We have 4 Herods ha Bible. So we have first, Herod the Great. And Herod the Great naman, hiyaan who ruled in the days of Jesus' birth. Hiyaan nagpatayhan mga babies and mga male infants. Anibaroan niya nga ginanak na Jesus. Hiya ito nga Herod. Herod the Great.
Now, the second Herod naman was Herod Antipas. Anak hiya ni Herod the Great. Herod Antipas naman, Herod Antipas behided John the Baptist. Ngan hiyaan Herod nga adwan trial ni Jesus. Diri Herod the Great. Namatay niya. Herod Antipas. Now, at third Herod naman, which is ato adi naton passage, adi nakita kan Herod Agrippa the First. Herod the Great, Herod Antipas, Herod Agrippa the First. Ang siya nin Herod, King Herod ha aton passage. Ngan, an iya pag-reign, an siya na ini. An time nga ginpatay niya hi James, ngan, an gin prison niya hi Peter. Now, the fourth Herod naman, Herod Agrippa the Second. Herod Agrippa the Second naman, kaya diba, Acts chapter 12, namatay Herod Agrippa the First. Namatay nito yadida. Ang sumunod na iya, Herod Agrippa the Second. Hiyanan mababasa naton, kan Paul part. Ha mga succeeding chapters han Book of Acts, han trial mostly ni Paul. So, Herod Agrippa the Second. So again, we have 4 Herods sa New Testament. We have Herod the Great, Herod Agrippa, lolo niya Herod the Great. Uncle niya Herod Antipas. Anak niya Herod Agrippa the Second. So there are a lot of Herods in the Bible. Ayaw ka-confuse. And damo gihapon, na-mention nato na aton passage, may dagap kita mention nga James. Ngan hino daw la ito nga James, nga gintutukoy ni Luke. Diri ba yung James nga bugto mo ha? Huy, diri. Iba. James read ko no. Yan. So, kay ano ba, gindakop ni Herod Agrippa the First, James ngan Peter. Now, syempre, na-increase na didian mga Kristiyano. Ngan natitreten na ang mga Jews. Kay bagan may na-arise kuno nga bag-o nga religion. So, Herod Agrippa the First viewed the Jewish Christians as disruptive. Bagat nakakag-cause hirahin disruption, nakakag-cause hirahin chaos. Ansya niya nafe-feel. Ansya nafe-feelhan mga tao. Tungod nga politician hiya, syempre dapat charismatic ka. Alam na kung mga tao nakig-feel. Diba? So yon. So gindakop ni Herod Agrippa the First, James. Herod's arrest of James was therefore an attempt to cripple the church. Bagat nagdidirino damo-damo na ka mga Christians didi, ay may da ako didi papatayon na iyo. Para mag-stop an iyo pag-spread. Siguro James sugad talaga di ka on fire pag-sharehan gospel. Kayo hiyan ginuna ni Herod Antipas. Ba't ini James nakaka 5,000 iniha o sa kaadlaw? Ano siya daw inita ko unahon. Diba? Grabe James. Kung baga 12 disciples, ikaw James, ikaw ang ginuna. Grabe na gudla adainin paniguro ni James. Di ba James? Bugtoy ra ni John. Mga fishermen era. Tapos consider ra ni Lord na son of thunder. Sons of thunder. Diba? Hiraan nagyakan kan Lord nga, Lord, ano man, kikidlatan mo ini nga mga tao dinhi, kay di rin na-follow mo. So, gin-apply ata talaga ni James sa niya pag-sharehan gospel. Bahala na lang mo. Ginuna yan ni Herod Agrippa the First. And, of the 12 who followed Jesus, James was the first to be martyred. Ang sad lahano, kasi namatay, gimpatay James. Namatay talaga hiya. Kumbaga, ikaw ang part-han church dan una, ikaw ang 11 disciples. Baga nalagin dako James. Sige lang makakalaya, ito hiya kay grabing protection ni Lord ha doon. Pero, ang news bugto, namatay James. Namatay talaga hiya. And imagine the shattering effect that sad news comes to the waiting church when James was beheaded. Anaya kan didi nga,
di ba, ginpatay as sword. Ang meaning ito bugto, James was beheaded. Paris kan John the Baptist. So, according nga na akong mga na-research, it beheading ko, no, according to documentaries or ancient times, the rabbis considered beheading to be the right punishment for religious apostates. So, diri James ang first nga namatay nga Kristiyano. Kasi may dakita na-record about hand stoning to death ni Stephen. Pero among the 12, hiyaan una nga namatay. And according to documentary, beheading was seen by the Jews as far more disgraceful than stoning. Mas disgraceful ko hiya. And stoning kasi, adalaan pain na i-inflict ta imo kay syempre hanggang lalabay-labayon ka hanggang mamatay ka. Ang pain, di ba? Pero ang beheading, disgraceful ya kay mauutod din mo ulo pero usa lang ang sakit. Waray dayon. Pero mas disgraceful kuno hiya. And try to imagine the shattering effect. Kamo ang 12 disciples, kita ang 11 disciples, kita ang church that time. Uy, namatay si James. Anaton usa nga on fire nga bugto namatay hiya. Have you heard the news? Umabot na ba ito circumstance sa imo bugto nga may da ka na receive nga news? Uy, namatayan imo sugadini, namatayan imo pet. Diri la ini pet. Di ba grabe nimo paglumpasay, grabe nimo pagtinangis, grabe nimo feeling mo katapusan nahan mundo. Tungod may namatay nga misay haiyo. Uy, misay. Yun. So tanan kita bugto, ma-experience naton, may na-receive ka na ba nga news nga mabugat? Paano ka nag-respond? Paano nag-respondan imo family? Paano nag-respondan imo pamilya na warayan ka trabaho? Paano nag-respondan imo mga katrabaho nga nagbulag na kamo? Sakit man ito. Around dayon tanan. Di ba? Nakakasadiya bugto. Ito nga bagat, ada ka circumstance, sabagat no way. Diba? Kung baga si Zams, tapos may nabaruan kami nga, halay ko, hala na daray So bagat ba't, hala no way, maaro mo ko kada, dasing mo na to niya, no, diri ako natuod. Diba sorry to, nangyayari, han church, hanamatay hi, James. Ngan, part of church, hatri, inner circle ni Lord, party James. Hi Peter, John, nga ni James. Party ran inner circle ni Lord. Salit, kung baga may da ka nga ni masisiring nga, hala, ang protection talaga, ha 12 disciples, adi ko din nga favorite ni Lord. Adi ko din mga inner circle ni Lord. Pero, waray kahitabo. So imagine the sad news comes to the waiting church. Nga namatay. James. I thought for sure that God would protect James. Siguro asya tanira mga thinking. But why would God permit it? Kaya ano ang mga sad news, ang mga shattering news na naabot aton? Bisan waray kita ginhimo nga malain, may mga times na i-experience naton. Why would God permit it? Now, James and John spent 3 years in close contact with Jesus. Kung baga ako James, nag-share na ako ng Word of God. Part akon that James and John, or the disciples, had hopes and dreams of how God would use them in spreading the gospel to the ends of the earth. Kasi diba in early church, nagsistart pala hirap pag-spread ang word. So kung ikaw, James, bagat damo pa ni mo mga pangarap. Gusto ko pa ma-reach ang sugadini nga lugar. Gusto pa ini nga thousands of people nga makita ko nga masiserve through ngaran ni Jesus. But in just one snap, namatay niya. He was slain with the sword.
So bagat an iya bugtuhi dyan, siguro mag-isip halan mga pangarap namon ni James. Nadamo pan amon marireach para kan Lord. Pero kay nangyari ini haiya. Bugto, Jesus, nangyari kan James. Party yan inner circle, naging faithful hiya kan Lord pag-serve and pag-share han word. But Jesus promised no special protection for even his closest followers. Kailangan makagmata kita, gabisan diri kita adi SFCA, protektado kita. That is why Matthew 10, nasa ring mandidi. Matthew 10. Why God calls us to pray. Unahon ta na rin. Ang pinakauna bugto, prayer gives us power over evil. Prayer gives us power over prayer. Na James? O Matthew 10? Ano ban promise ni Lord Ira? Matthew 10. Yan. I am sending you out like sheep among wolves. Therefore be as shrewd as snakes and innocent as doves. Be on your guard. You will be handed over to the local councils and be flogged in the synagogues. You will be hated by everyone because of me, but the one who stands firm to the end will be saved. Bugto kailangan natin magmata. Yan promise ni Lord haimo, diri painless nga kinabuhi. Sugad gihapon nini ang promise ni Lord han mga disciples. Na Lord, be on your guard because you will be handed over to the local councils. The one who stands firm to the end will be saved. Yun po ang promise ni Lord. Kaya ayaw pag-expect kung madidisappoint ka hini nga kalibutan. Ayaw pag-expect nga imo gintatapuran, may mga times mabibetray ka talaga. The death of James teaches us that although God is almighty, He does not prevent the untimely deaths of some of His choicest servants. Di ba, babasahon mo nga nini, nakakasad, paano mga pangarap ni James. Pero kung James ani mo papakianhan, for sure, diri ka makakasiring nga sadhiya nga nangyari ito. The apostle died a martyr to show the rest of them what they must expect, that they might prepare accordingly. Para magmata kita as a church, nga diri tanan nga oras makusog an aton mga leaders. Diri tanan nga oras makusog an aton pastor. That is why kailangan naton mag-prepare. Kada usa aton ang pag-prepare to diri by cell group, diri by ministry, personal, individual. Kailangan naton mag-prepare accordingly. But the good thing is, prayer bugto, ang ginahatag ni Lord haaton to combat the evil's forces. Prayer. Salit kung diri kang nakakag-ampo, pag ampo-ampo na yan ha. Kay damo it pwede himuunan kaaway. Haimo. Living a life without prayer can leave us weak and exposed. Kaya damo atin mga cell members, nga damo it permi weak. Mga cell members, atugad kita. Living a life without prayer can leave us weak and exposed. Ang Kristiyano bugto nga waray prayer life. Waray ka tahob, waray ka protection. Salit, tamaan ka nga nin araw ni Satan, direkta haimo. Prayer life bugto and solution. Prayer is a weapon that attacks and defeats the spiritual forces of evil. Kay bisan ni sa leader bugto, diri kaya niya hangkupan la, tas protected ka na. Di ba? Diri man basaringan ka away nga, gusto ko man ta magkasakit iniya, pero kayo hangkupan man niya sa leader. Makusog-kusog pa ka niya sa leader, diri na na. Diri bugto. Di ba? Diri basaringan enemy nga,
Hala, dira ako, hindi kayo makaradlok manan sa leader, hindi kayo maampuon. Covered ko daday niya mga disciples. Hala, dire. Bugto kailangan natin mag-prepare. Nasa nga Matthew 26:41. Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Hino masiring nga diri ni ungod. Hino didi pero may excited magbasahan word of God. Hino didi before bago kumaon nagbabasa na Bible hakada aga. Before kumaturog nagbabasa na Bible. Bugto the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Most of the time, napiperde kita na aton flesh. That's true. Haakon, nga haimo. That is why always and always, ginremind kita ni Lord, watch and pray that you might not enter into temptation. Na atin kalibutan, bugto damon temptasyon. Pagkaon temptation iton. Kasabot natin ni temptation ng mga major la. Bisan pagkaon nakakatempt. Fasting ka, tas nagkaon ka. Hindi mo kaya mag-fasting. Damot temptation sa atin life. Small things, pero dakon epekto. Pakada kan, Lord. Now, one point natin why God calls us to pray. Prayer gives us power over evil. Pakisabi naman sa katabi, kumusta ang prayer life natin? Singa daw, nai-expose ka ba yan na? Or may daka shield, haimo? Kita daw ni mo sapit kung naka-expose. Waray cover. Diba? Waray nga ni cover, waray ito nakag-pray. Kumusta ang prayer life natin? Now, let's continue. For sure, dorodamo. Kay maari nga sa dorodamon waray. Kaya pag mga silent dito bagan, covered ako. Kita ko natin ang sunod nga verses. When he saw that this met approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the festival of unleavened bread. After arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Pagkita ni Herod Agrippa I nga na-please ang mga Jews. Haiya, ginhimo. Bagat hala, ginhimo nga instrument. Herod Agrippa I, ig-praise tahiya, yung patay niya James. Na-please siya duro mga bugto because he was a politician. So gusto niyan mga praises han mga tao. Hala, damon nag-idolize sa ak. Kaya nahimo ko magpatay no sa nga disciples, susundan tahin usa. Ano niya ginhimo? He proceeded to seize Peter also. Namatay, James, di ba inner circle ni Lord, he James, Peter, nga ni John. He James ang una nga namatay, he John na iabugto, ang last nga namatay haira. So, waray talaga choice si Peter. Kaya talagang sunod. So, he proceeded to seize Peter also. Kaya ano daw lagin? Pili, hi Peter. Pwede man tayo Matthew. Pwede man untahi kuan. Matias. Ano sa maniwan? Pwede man unta iba. Kaya ano hi Peter? Kasi kung kikitaan mo Book of Acts bugto, grabe ang record ni Peter. Peter was making the Jews upset and angry because he was preaching everywhere. People were healed. He preached one sermon and 3,000 people got saved. The next day, nag-preach na luwati Peter, and 5,000 people were saved. Para ira, ang sunod nga, dako, nga epekto, han paglaguhan church, han mga Christians, hi Peter. Kita aman la, one preaching la, 3,000. Another day, one preaching la, 5,000 people. Sunod tayo ni Peter. Baga grabe tiya koan. Talent. Grabe tiya gift. Grabe ka on fire. Grabe ka dasi. Grabe ka active. May kilala ka ba active dida? Ba yung boss kasi mo persecute. Sa dito mga naging persecute, di ba't mga kitalat mga background it mga gin-persecute? Asya itong mga nag-stand talaga. Kitaloy Ate Jessa.
Kung nakadi ka pa doon, amon prayer meeting mismo. Na nagpa-pray kami. Insugod hiya. Impauli hiya. Bugto, bisan na nung way, kaya himuon han kaaway. Pero nanay Lord, kung hino, an masasalin. Hinon magsastand until the end. Asyan masisave. Kita lihat ti Jasa yan na. 2023 na pero adi pa hiya. Praise God. Hi ati Maribet. Ginuuntog adto hiya. Daman niya mga lastro. Nahimulot James gapon ni ati Mabet. Pero adi pa hiya. May plano pa hi Lord. Ani ati Mabet. Praise God mga bugto. Ang mga magdasig, ang mga nagsastand. Grabe ang persecution. Ang aton church. Aton church, never persecute. Kay mga on fire, ang mga SFCA people. Ang nangyari bugto, Festival of Unleavened Bread or Passover season. So gintakop ni Peter tungod na please he Herod Agrippa the first han iyagin himo. So gusto pa niya ighataas ang mga praises ang mga tawa iyagin takop niya hi Peter kaya lang Festival of Unleavened Bread or Passover season. So usually it Passover last day 1 week or 8 days. So imagine tungod hito nga Passover, tungod hito nga Festival of Unleavened Bread, nagkamay ada delay han death ni Peter. So pagdako pa iya, para kasi ang mga Jews, inappropriate ito nga magpatay or in a brutal way nga magpatalhin tao kapag sugadini nga season. So waray laanay niya patayahi Peter. Salit bugto, magpasalamat kitahan mga delays han life. Kasi imagine kung diri Passover season, namatay dayon hi Peter pag ginabuwasan. Pero sometimes may dangayan purpose ang mga delays. Sometimes ang mga delays at siya ngaynan magsisave ha imo. Ang siya pangaynan mag-a-add days sa imo. Salit bisan ma-frustrate ka, ma-disappoint ka, just hini nga mga losses nimo. The church is evidently not too disturbed when James is taken captive. Now, kaya gin-emphasize naton, magkaiba kasi ang pagdakop kan James ngan pagdakop ni Peter. Gin-emphasize ni Dr. Luke na may taginihimo ang church while he Peter aado ha prisuhan. Kasi ha Acts 5 bugto, may record nga to na ginpriso nagihap ang mga disciples. Acts 5, nasing matiti. They arrested the apostles and put them in the public jail. But during the night, an angel of the Lord opened the doors of the jail and brought them out. So meaning, han pagdakop siguro kan James, ang isipan ng mga disciples nga bagat, ay sige makakalaya lagi hapon. Diri ini first time haaton. Syempre, we are under and protection ni Lord. We are under hand power ni Lord. Diri ini makakaslip haaton. Kaya lang namatay hi James. Now, gindakop otro hi Peter. Ang nakita nira or na-witness nira nga namatay hi James. Imagine the concern nga may ada and church. An early church. Kasi nakita nila nga, ay, bisan nga yan, nagpa-follow kita kan Lord. Persecution, possible lagi hapon nga yan niya. May way lagi hap nga yan ang kaaway para perdihon or ibanan kita. Now, hangin takop hi Peter bugto. When Peter is taken, it alarmed them to a greater fervency in their prayer. Bagat this time, usa naliwat ang gindakop, kailangan may himuon kita. Nga dako, ano nira ginhimo? Point number 2, why God calls us to pray. Prayer allows us to participate in God's works. Paano bugto kita makikig-participate kan Lord? Adian baton ha verse 5. Verse 5.
So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. Gindakop na ni Peter. So may ada na possibility nga pwede gihap pag kinabuwasan patayon. Hira. So anong ginhimo? The church was earnestly praying to God for him. Bugto may ginihimo an church. They realized that they cannot count upon the automatic deliverance ni Lord. Hadas ni James bugto, damo an realizations. Damo an makukuha naton nga lessons. Ano iton? We will realize that diri kita makakag-count upon han deliverance ni Lord na automatic. Na permi readily available haimo. Para ira, they had a part to play in God's works. Na-realize nila that kailangan natin hindi concern on our part, on their part. A deep concern. And so, earnest prayer was offered to God for Peter by the church. Diri kasi nira kaya kumadto ngan palayaon Peter. Kaya ano, bugto 4 squads of 4 people ang ginhatag ni Herod Agrippa nga bantay. Because nabatian siguro nira ang nangyari ha Acts 5. That is why ginsecure talaga niya ang pagbantay kan Peter. 4 squads, 4 times 4, 16 soldiers. Adaha iya gate, tas may dapa iron gate. Kaya bisan makatakas ka, diri ka makakalagpas or makaka-escape ha iron gate. So ganito ang pagbantay kan Peter. Kaya lang may da mahihimo ang church. Para ira, we people of God, may da kita mahihimo. May da ka mahihimo. A deep concern needed para makag-impact ha iba. Ano nangyari didi? Earnest prayer. Ano ba ang word nga earnest? Ano ba nasulod nga word ha imo kapag nabatian mo ng word nga earnest? Ha Tagalog, taimtim, maalab, taos puso, masipag. Sipag ka. Masipag didi. Diba? Taimtim, taos puso, earnest, eager, fervent, intimate, sincere. So ganito mugto ang mga synonyms han, earnest. Karag singon, diri la basta-basta nga magpiprayan safety nira. Earnest prayer, kailangan naton hindi concern. Kailangan mo hindi concern. Haaton mga bugto para maka-impact haira. Sugad ba ito ka deep animo concern para animo cell member? Sugad ba ito ka deep kahalaro man imo concern para makagawas ka hito dida nga temptation or addiction nga ada kaya na? Sugad ba ito ka deep an imo concern para makabulig ha mga tawo nga naniningahang lanhin kasturya, healing? Sugad ba ito ka deep an imo concern para makialam ha mga purpose nga may ada hi Lord? A deep concern bugto. Waray sa maring didi, the church was praying to God for him. Gini-emphasize talaga ni Dr. Lut na earnestly praying. Dapat earnest and prayer nga may ada kita. Karang singon may da ka deep concern. Ito nga na move ka nga gusto mo talaga, may da impact ta imo. Dahil tungod, i-pray tayo for the board exam. Okay, go. Ibabugtuan may concern. Diba? Hey, Ate Grace, nag-take yan board exam, diri laya tugtubid, tugin pray namon, ginupdan namon hasan niya result. Diba? Kasi ang gina-ask nato ni Lord, diri an answerhan prayer. Ang gina-ask man lang ni Lord na aton is for us to pray. Ang nangyari kan Ate Grace, iba man ang result nga gumawas. Pero ang nagmamatter nga do, may kaupo diya during and after that season.
Bugto ibaan may concern. Haaton prayer, di riya sugad ka effective kasi wari kita deep concern. That is really true. Patay po ang aton prayer kasi waray kita deep concern. And the church wants to God wants to activate that eagerness, that earnestness, the sincere prayers para aton mga kabugtuan. Para ito nga parang mon imo TV, may da ka mahihimo. May da ka mahihimo. Diri mo kailangan magawasin kwarta. Diri mo kailangan may maiban na iyo balay. May da ka mahihimo. Bugto, what a privilege. Nga bisan hain nga lugar nagsasuffer ang aton mga kabugtuan, pwede kita may bulig nga ira. What a privilege. Ay naton pag sayanga. Deep concern. Paano ba magkamayada deep concern? Ang aton deep concern nagtitikang mismo more ha aton pamilya. Pag nagkasakit aton parents, grabe aton concern. Pero danay pag iba nga tao iba. Pero hi Lord bugto, bisan hino, bisan diri sulodhan 12 disciples, grabe an iya concern. Grabe an iya compassion. Unta sugad gihapon an tumapon haakon nga naimo. I hope we should long that compassion, that burning desire, that deep concern para makabulig ha. Iba. Paano? Earnest prayer la bugto. Ito nga diri la aadat ha imo list. Pero you are expecting something na ini nga mga listahan ko didi adin ni answered prayer. O ini nga mga listahan ko nga ginpipray ko pala yan na damon mangyayari ha ira. May expectation. May possible nga mahinanabo. Fervently. It fervent nga word. Another seasoning. Synonym with earnestness. And fervent bugto or fervently. It is an athletic term. Hinit mga athlete nga di. Sige, alsan kamot. Ang mga athlete po di. Siyang no. Huwag mo kaming lokohin. Hinit mga athlete di. May mga athletes kita di. And fervent bugto nga word. It is an athletic term. Pag sumaring ka nga ni nga fervent, pag sumaring ka nga ni nga earnest, pag sumaring ka nga ni nga eager, an athlete's training every muscle as he puts everything into a race. Ito nga kapag aada ka race, diri mo na giniinda kung gaano kasakit, basta ipupush mo tanan na igagawasan ni mo muscle. Ano mo mga kaugatan nila? Grabe na mga ugat hayo mo. So, dito fervent. Gusto niyo sa nga example and fervent nga prayer? Luke 22, verse 44. The same word to describe Jesus' fervent prayer in the Garden of Gethsemane. Anong meaning ang fervent nga to? He was in such agony of spirit that Jesus sweat like great drops of blood. Suga dito ang deep concern. Suga dito ang fervent. Suga dito ang earnest. Suga dito ang agony ni Lord nga makagawas dida. Nga bumoto nala ang iyang mga kaugatan. Nagsweat high blood. Haatong prayer, sugad bakit ito mag-pray mga bugto? Tungagin pa pumamalhas ka talaga. Pag-awas mo yung kwarto ulit. Nauna ang dugo ang imo. Diba, pawis at dugo ang inalay. Grabe. Diba? Diri la luha. Diri la pawis. Pati dugo api na sa leader. Api na pastor pag inampuha imo. Ay, fervent prayer. Earnest prayer. Kasi pwede man sabihin, Doctor, the church prayed for Peter. Pero gin-emphasize kasi in earnest. Gin-emphasize kasi in fervent nga duha prayer liwat ni Lord. An hino nagkomanda aton mag-pray hi Lord. Salit dapat ang kind of prayer naton bugto, sugad gihapon hiton. Salit pag ulitan niyan, try to assess yourself. Umabot na ba ako ha akon life, nga akon pag-pray? Sugad ito ka deep concern and mayada ako. Sugad ako ito ka eager. Sugad ako ito ka earnest. Kasi maihan ako naginhampo diri lagapian na tutuman. Main kulang yan eagerness. Yun.
Someone stretching out all they can for something. Earnest prayer demonstrates that our heart cares passionately about the things God cares about. Yun yung maupay ha, earnest prayer. And why? Kay ano ka nagpipray? Diri han suludan imo prayer request, but and why? Kaya ano mo ito ginpipray? Kasi may da ka deep concern, may da ka, you care passionately about the thing God cares about. Nadiri kasi ini Lord nga sugad hini. Ginihate ini ni Lord nga sin. So dapat atuwan ko ini, ig-pray ko talaga ini, ig-push ko talaga ini. Sugad ka ba ito mag-abubog to? Earnest prayer demonstrates that our heart cares passionately about the things God cares about. Hey Lord, ba may pakialam kan Peter? Hey Lord, ba may pakialam kan James? Di ba kasi sometimes ba hindi favorite ni Jesus si James kaya naging patay niya. Tapos si Peter, di din na niya mabawi. Hala, wag to. May pakialam, He Lord. Hatanan, may pakialam, He Lord. Haimo. Herod had his soldiers and his prisons. But the church had the power of prayer. Anaton kaaway bugto ada iyaan? Imprisonment, mapipriso ka, matatrap ka, masasaktan ka, madudugan ka. Pero we, the church, we have the power of prayer. Pwede natin makover ang kada usa with God's help. Earnest prayer. The basic motive of prayer is a sense of dependence. And prayer bugto, ang motive han prayer, aada ha pagtapod kan Lord. Ang gina-ask lang ni Lord aton is for us to pray. Diri an answer han prayer. Kasi an answer han prayer, kan Lord na iton, kung tutumano niya or diri, or iibahon niya, haimo expectation, or diri, an answer ato kan Lord, an aton na pag-pray. An earnest, ito lang ang makita niya haimo kung gaano ka may pakialam ha iba. Ito lang ang makita ni Lord kung gaano ba talaga ka-pure ang imo kasing-kasing para ha kingdom niya. Pag ba, Lord, gumita yan na ha imo kasing-kasing, makita kaya ito niya. Mamove kaya, Lord, nga, ala, grabe man niya compassion. Grabe niya passion. Grabe niya motive. Grabe niya purity niya kasing-kasing para iabot. Di ba kung naabrihan ni Lord ang imo kasing-kasing yan na? Masing kaya, Lord, sige, answer ko yun nga imo prayer. Dependence. We are reminded of how important prayer is as a link with those we cannot reach. Ang mga tao nga diri naton ma-reach, kaya ma-reach siya naton pag-ampo. Kaya ano, He Lord, kita may pakialam haira, pero mas may pakialam He Lord. Haira, haimo. Kaya bisan diri tayo ma-touch, diri tayo ma-hug, diri tayo ma-comfort, diri ta ma-express sa ira kung gaano kita aada para haira, tungodan imo pag-ampo kaya ito maabot pa kadto haira. Bugto, we are now reminded how important prayer is as a link to the people we cannot reach. Pakisabi ka sa, singay mo sapit, may magagawa ka. Right? Bugto, and prayer, di rin nagmamatter ha aton, but it is really an amazing concept. Kauupay an prayer. Imagine, maaram He Lord nga kulang ka. Maaram He Lord nga waray ka kwarta. Maaram He Lord nga sugad layton imo trabaho. Maaram He Lord nga sugad layton imo capacity. Maaram He Lord nga sugad layton imo talent lang an imo gift. Pero waray hindrance ha prayer. Di ba? Lord, tungod nga gutilan na konsweldo, sugad lalo tining kagutin na concern ha iba. Ibagat di rin niya kaya makuan nito nga. Di ba pwede ba sugad dito? There is, or the primary power of prayer. Para sa nangyari kan Peter,
na pwede naton ma-experience or even na-experience na naton, it primary power of prayer. It may not remove entirely, but it can change the time schedule. Asya ito sa nga primary power of prayer. Di ba may mga instances ito nga nagbe-pray kita, especially kung may exam. Lord, di pa talaga ako ready. Ginbuhos ko na initanan, pero tas na-delay. Nasingin mo ko next week na la. Di ba na-experience na ito? Primary power kay grabe ni mo sweat pag ampong Lord, di rin talaga kaya. Di ba sweat kita ito ka-earnest, basta gusto natin pumasar, tas di rin kita ka-ready. Grabe na't pag ampo, Lord, pasaragad ako ini, grabing gasto na kag-anak. Mauli ako, so ganhini, dapat mapasara ko. Primary power of prayer. Di rin man niya mariremove niya exam or niya mo board exam, but it can change the time schedule para may panahon ka pa. Bugto damot wonders hit prayer. Kasi tungod familiar na hiya, na over-familiarize na kita prayer, waray na gudi impact ka aton. But prayer is an amazing concept. Prayer is an amazing concept. So ayaw naton neglect. Herod is at taking no chances that Peter will be rescued by any kind or bisan anuman nga forces may adaan mga disciples. Take note, may daya 16 soldiers nga nakabantay ha iya 24/7 plus may chains pa hiya plus may iron gate pa hagawas. Kay basi makatakas man yan mga soldiers nga niya chains, diri hiya makakatawas an iron gate nga tinatawag. Later makikita ito natin ang importance. At ang second point bugto, prayer grants us the privilege of prayer allows us to participate in God's works. Now let's move on to our verses. Verse 6. Verse 6. 6 to 11. Verse 6. Yan. So the night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers. Bound with two chains, and sentries stood guard at the entrance. Suddenly an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. "Quick, get up," he said, and the chains fell off Peter's wrist. Then the angel said to him, "Put on your clothes and sandals." And Peter did. So ano nangyari bugto? Because tungod Festival of the Unleavened Bread or Passover season, na delay and pag-execute kan Peter. Now, ano nangyari didi? The night before Herod was to bring him to trial, a night before he ma-execute, Peter was sleeping between two strangers. Ikaw bugto, if you were to be executed tomorrow, and you knew it, would you have a good night's sleep tonight? Pag maaram ka nga buwas, mamamatay ka na. Buwas 7 a.m. talaga. Yan ba nga gabi, peaceful anim katurog? Bagat aagahon ko na pag-sleep kay para fresh ako. Fresh na ako pag 7 a.m. ready. Ikaw wag to. Pag maaram pag sumaring Lord mo nga, Pacoma family, may da ako makaka-receive kahin, diri maupay nga news, hai mo pamilya. Exactly 6 a.m. Or, uy family, buwas itaga waray ka na trabaho. Exactly at 8 a.m. Diba? Kasi waray man sumaring diri nga, uy, diri ka maaram nga mamamatay ka. Waray man sumaring Herod Agrippa. Diba? Siyempre, Peter
Pero naiya ka days nga dahil prisuhan. Naisip niya, hala, ano akong friend, hey James, ang gimpatay iya. So meaning ako gihapon ini. Syempre dirito yung sing, no. Diri pares, iba kami ni James. Diba? Kung ikaw Peter Bugto, during that time, ano ni mo giniisip? Ano ni mo mga thoughts? Paano ako mababaya akon mother? Ano akon asawa? Diba kayo may asawa man ni Peter? Pero ano ni mo gi-expect kan Peter kung maaram ka nga mamamatay ya pagkabuwas? Ikaw, ano ni mo response? Kapag maaram ka nga may da pasyak nga exam buwasan ni mo teacher. Ano ni mo maaabot pag buwas nasa ringan imo landlady, diri ka na didi invited. Diri ka na didi kuan. Tapos na nimo pag-stay hini nga boarding house. Di ba may dayton mga sugad? Uy, buwas, diri ka na pwede didi ko maturog. Waray ka na boarding house. Ano nimo mafe-feel bugto? Nai-imagine mo ba ang stress, ang anxiety, na pwede magkamay-ada hi Peter kunod na mamamatay na iya buwas? Pero ano natin nag-expect? Peter was sleeping. Mamamatay ako buwas. Possible or dire, makaturog na la ako. Peter, how is Peter dealing with all that stress and fear and anxiety? Kasi kakukuri ni, to be honest na aton. Kakukuri ko maturog peacefully kapag maaram ka nga may nangyayari nga diri maupay. Peter knows what happened to James. And he also knows what Herod intends on doing to him. He had been there for several days, and there was no visible way for his escape. Pwede ka pa unta magkamay adahin hope, ano? Ito nga may da ka nakikita nga escape pa. Pwede pa ako ini makagawas. Pwede pa may mangyari. Pwede man may himuon talaga hi Lord. Kaya wari man imposible kan Lord. Pero tungod nga nauna hi James sa iya, syempre magkukontemplate kaliwat nga, pwede ako i-save ni Lord. Pwede gihap diri. Pero paano kung diri kaliwat i-save ni Lord kung mamamatay na ako yan ah? Diba? Siguro grabe pag-contemplate ni Peter. Last September, nag-renew ako na akong license. Oh, anong bawo nga daw? Di ba kasi every 3 years kasi pag-renew hit license. Tapos, wari man nila ito akon kapag mag-renew ako. Second time pala ako nag-renew. Expired na ko no? Pag-renew na. So actually, waray man ito impact ako. There's nothing special about renewing your license. Kay babagoon man la ito. Pero anya na, pagka-receive ko na akong license, September adad to, iba na yan impact ka ako. Why? Kasi may dawan dito naka-indicate ang date na magre-renew ka otro July 25, 2026. So waray man la to ako ng July 25, 2023. Okay. Yan na iba na yan impact ka ahon. Habang naghuhulat ako, sige kinitaan ko ya. So ako, 2026. Kung makakabalik pa ako didi, exactly, 30 years old na ako. Bakit di ba ni-impact? Tapos ako, 30 na ako. Waray man na doon, 2023, waray man na doon. Yan na iba ni-impact ako. Pag bumalik ako didi, exact talaga, birthday ko. 30 years old na ako. Nasad. Grabe, waray ka pantayan kan Peter. Bagat mas grabe anak na abat. 30 years old. No, that sounds funny, right? Pero to be honest, nakon una nga pakiana, kasi masing ako, alam mabalik ako didi, eksakto, 30 years old na ako. Pero noon nga sumulod na pakiana ha akon. Pagbalik ko, ini ba nga 2026? Buhi pa kaya ako ini? Siya talaga, no? Ay. Bagas feeling ko ako ba't magiging James sa seasons? Peter ka na la, James na la ako. Okay lang. Bugtos ko ganito na thinking, naiba ko na pagbalik ko, 30 years old na ako. Pero maabot kaya ako 30 years old? Like, 2026, buhay pa kaya ako doon? That sounds funny, right?
Funny, yeah. Pero sometimes it will affect you. Kasi, ito nga pakiana, asya ito magdidetermine ha imo course sa imo life everyday. Kasi diri sure, bangin man la buwas. Diri ka mo, at least nakag-preach pa ako. May dapat, recorded pa good. Thank you, Lord. Love you, family. Love you, everyone. Di ba, wari sigurado ang buwas? To be honest. Grabe talaga ito, ging crush na kasing-kasing. Buhay pa kaya ako iton? Basta bahala nila. Kung diri man, or umabot pa, pag sunod 30 years old, sa adi pa ako, so, praise God, 30 na. Eh, yung testimony ko ito, haiyo. Pero yun, it will determine, that's really funny, pero it determine, han course na akong everyday life. Na diri ako sure, kung maabot ako 2024, 2025, 2026, ang importante, mahimo mo tanan na kaya mo, hasta nabubuhi ka pa. Nga dakan, Lord. Siguro so din yung contemplation ni Peter. Diba? Kasi he was sleeping. Instead nga maging anxious siya, buwas na. Wari pa ako nagbabaya, akong parents, sa akong family, akong mga disciples, sa akong mga na-saved. Na mga nag-preach ako 3,000 at 5,000, damon ako nagbababay. Waray. Grabe, no? So, ganda na ito fulfillment nga may ada hi James, hi Peter, nga bisan buwas na nira kamatayon, kaya nira kumaturog peacefully. Ikaw, bugto, kaya mo kaya? Diba? It will impact us. Paano mo i-live life? Na kaya mo kumaturog peacefully hagabi, kung maaram ka nga tama ka nga dakan, Lord. He was able to sleep peacefully on what seemed to be the last night before his execution. Peter was not afraid and showed no signs of anxiety. Diba? Siguro kung ako'y Peter, pwede ko isipon lugod nga to. Ano daw lang course ang pagpatay akon? Kasi pwede man, iba nga factor. Pwede sword talaga, nga bubunon ka. Pwede ka, nagbibihid ka. Pwede naman nag-stone to death ka. Di ba? Ano nga kaya nga klase nga pagpatay haiya? Pero waray na ito niya isipa. Peter ang nag-remind aton kung gaano ka powerful. It's Matthew 6:34. Na ano ang Matthew 6:34? Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Kung may naman magpapatunay hining a verse, ni Peter iton. Therefore, do not worry about tomorrow. Kung tomorrow ka mamamatay, kahit buwas na iton. Iba man niya na. For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Most of the time, one reason kay ano nagiging anxious kita, kay ano nahadlok kita, kay ano nagpapanik kita, kay an buwas ginihimo mo ngayon na. That's true. Ani mo schedule. May ta kami big event ha December. November bali nagpipinoblema ka na. Wari pa umabot ha December. Wari ka, nasakit ka na. Na-prepare ka to, dani mo pag prepare in November pala, nasakit ka in December, wari ka man nagyap naka-attend. That's true. Diba? This is really a powerful verse, bugto. One of the reason kay ano na-anxious kita, one of the reason kay ano nagpapanik ka, one of the reason kay ano nahadlok ka, bisan waray pa. Tungod ginihimo mo, ang mga butang na diri pa yan na ngayon na. Subad kan Peter. Peaceful. Ang pagkaturog. Mamamatay na ako buwas. Buwas na la ito. Makaturog na ako yan na. Bahala na lang. Bugto, Matthew 6:34. Singay mo sapit. Tigam ni it Matthew 6:34. Bahala na lang. Pag uli mo, memory verse mo iniha Matthew 6:34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Memory verse. Now, Peter reminds us that no matter what you are facing, you can still find rest in your darkest hour.
Bugto diri ni gini-invalidate naton feeling nga waray kita na may mga times talaga nga sad kita, may mga times talaga nga na bombarded kita. Pero diri liwat naton masi-separate the truth that we can still find rest in our darkest hour. Na may rason kita para maging malipayon nga maging hopeful lagi hapon. Kasi diri man tanan nga oras magtitinangis kita. Diri man tanan nga oras magiging malipayon kita. Tanan nagbabago. Ang importante, aada ka kan Lord. Ang importante, nagsasuffer ka, kaupod, He, Lord. We do know that James, having graduated to glory, did not consider himself a loser in any way. Bisan namatay hi James bugto, diri a loser, diri a loss. For sure, pakianhan nga na ni James, di, ay, finally, nauna ako. Nakaupod ko na hi Lord. Di ba? Sugad bugto, ang kailangan naton. There, ngan partly, dako liwat an impact, tungod grabe earnest prayer ang gino-offerhan church para kan Peter. O sa gyapon ini nga reason, kaya ano naging peaceful aniya kasing-kasing. Diba? So, gyapon an impact. May mga tao nga nakaka-cover ha iya. May mga tao nga nag-i-expect ha iya. May mga tao nga ginaato hiya ha pagampo. May mga tao nga nagre-remind ha iya, nga bisan diri mo kaupod, ha pagampo, upod ka mo. That is where he derived strength. That is why God gave Peter peace of heart. Singay mo sa pitbugto, you can find rest even in your darkest hour. I know gutila inihiya, pero for sure may dadin ni waray nakakaturog maupay kagabi. Tungod han mga thoughts, han kaaway na i-contemplate nira. But today bugto, you can find rest in your darkest hour. You can find rest in your darkest hour. And notice that Peter was sleeping soundly. Third point naton. Third point. Prayer grants us the privilege to experience God. Prayer grants us the privilege to experience God. To know God is one thing. To experience God is another thing. Paano? Ang nangyari dito bugto, nasa ring man. Verse 11, verse 12. Yan. When they had walked the long, di ba, an angel, pagkadto niya, tungutan prayer bugto, grabing pag-answer ni Lord, grabe ang miracle, grabing pagpa-experience ni Lord. Kaya ano, suga dito ka deep and sleep ni Peter, nga waray niya ka witness nga may umabot nga angel, tungudan light nga may ada hiya. Anon kailangan? Kailangan hiya igsmak, ha iya side. Sugad kahalarom an iya katurog. Sugad iya ka peaceful. Han iya pagkaturog nga an angel kailangan pa iya balbagon. Di ba? Nasiring nga diya kuan. Hanain. Ginswakihan angel. Sugad dito kahalarom an iya sweat. Di ba? Kita dani pag may naaaninag kita nga light nakakamata na kita hiton. Peter baray. So diya ka-assured ha life. Kailangan pa hiya igtap han angel. He had to give Peter a hard smack on his side. Peter! Kikinaturog. Pag mataanay, kadiri ka pa yan ha. Though so fast asleep, that the light that shone upon him did not awaken him. Sugad bugto kahalarom man sleep ni Peter. Kaya sometimes ayaw ka pa usa, nga tanay at pagkuha ni Lord iti mo attention, ginbabalbag ka. Affliction anay, kadiri ka nang mamata. When Peter opened his eyes, he saw a light shining in his cell. Pag open niya may sabi mo, masakit man adto. Kung bagat ano ba adto, may nagkuhan man na ako. May nagbalbag. Nasiman, then Peter came to himself and when they had walked the length of one street, suddenly the angel left him. This is a miraculous escape. Paano?
Ang pagkatuhan ni angel mga bugto, 16 na nagpapalit-palit nga mga soldiers ang nakabantay kan Peter. Imagine, waray naman may nakapansin pag-abot han angel. Ang light niya. Waray naman nakamataan mga soldiers nga kaupod ni Peter. So, gantiap kahalarom. An ira katurog. Ang chain ni Peter nga nataktak, nga waray may nag-abre. Waray may nakabati. Diba, diriya silent nga, ang chain ni Peter nataktak, tas waray tunog. Bali a foam. May tunog hiya bugto. Pero waray sound nga nakuhaan mga soldiers para maisip nila nga gusto tumakas ni Peter. Ang pagyakan han angel kan Peter. Diba? Waray ka makikita nga ito nga nasring an angel iya, Peter, Peter. Whisper. Diri an angel nagwi-whisper kan Peter. Peter, ayun, aring nga sa ko imo, sabtan kita. Waray, normal. Peter, pag sapatos. Peter, pag dadani mo garment, kay mahagkot hagawas. Sulutan mo, chinelas. Di ba kapag nag-i-escape ka, diri mo na ito maiisip. Pag ma-escape ka nga ni, tas may mga bantay imo, kasi ka, di ka good mag-chinelas, kay waray, bayang ira makabati. This is really a miraculous escape. I want you to look at it, bugto. Gaano ka upay mamuhat, Lord. Sound diri nakapamataha ira. There's normal conversation about the tone, han voice an angel. Waraya nag-whisper. Ginpasulot pa niya chinila si Peter. Ginpasulot pa niya garment ni Peter. Ginpass through niya an ira gates. Yan, waray may nakapansin nga, soldier. Ano din pinaka the best? Balik lahat ang first time. Describe ko na lang iyo. Ari na. Ari man. Ang pinaka-amazing tita bugto, they passed the first and second guards and came to the iron gate leading to the city. It opened for them by itself. It iron gate, asya ito't pinaka-last resort at una nga panahon. Kay diri ka talaga ito makakatapos, duso, diri ka talaga ito makaka-escape tida. Kung maka-escape ka, imo James, maka-escape ka, imo gate, I mean, animo rehas, animo room, ha-iron gate bugto, dida ka mastap. And who would have thought that iron gate, waray may nag-abre, it opened for them by itself. Nasining ba ni Angel, Peter, buligi ako. Mabugatin nga iron gate, buligi ako para waray. Tipakadto para hiraha iron gate para makatakas mismo. It opened for them by itself. Diri ba ito amazing bugto? Diri ba ito miraculous escape? Diri naton makikita kung anon ungod nga meaning han escape haaton life kan Lord. Kasi di ba an escape, danay na-escape kita kasi nadiri kitang responsibility. Na-escape kita kasi nahadlo kita. Na-escape kita kasi maginhimo kita nga diri maupay. Pero an escape pakadto kan Lord bugto, iba nga kind of escape. Waray ka kailangan igtago. Escape hiya nga, waray ka kailangan kahadlukan. Escape hiya nga waray ka babag-o na imo. Escape hiya nga diri kay kakadto gawas, nga waray ka dara-dara or balon. So ganito nga kind of escape ang ginhimo ni Lord aton. Han bandage pakitahan sin. Diba? That's the meaning of true freedom. Ito nga waray kay tatago. Ito nga escape nga, ma-escape ka tungod nga magiging ikaw na ini. Iba ang escape nga may gintatakasan ka. Ang escape kan Lord bugto, magiging ikaw na iton. Ito nga waray ka nakahadlukan. Escape na magiging magtutugma ang will ni Lord ganan imo, ang pag-create niya imo nga ikaw. So gaditon kind of escape. Diba? Kita naging Christian kita, waray man kita nagtinagutago, that is why persecute kita. Pero yan na stand man lagi hapon kita. That's a miraculous escape. Ganito nga kind of escape kan Lord la ito yan naton. Hinon makakagduso.
Han iron gate bugto. By itself. Bagabagay yan, nangyari han Red Sea. Antitabok ang mga Israelites. Tas waray na way out. Natunga na lang ang dagat. Hiyan na lang nag-adjust. Para haira. Matutunga ako. Diba? Nag-open ang Red Sea. Ang dagat. Sino ba ito nag-i-expect? Bangin man na may abrihan hi Lord ng mga doors nga di rin mo gini-expect. We should be hopeful. We should be hopeful. When this was done, the realization suddenly strikes him that it was not a dream, but a real thing. Di ba kasabot ni Peter nag-inoplahiya? Di ba, but too good to be true. Waray may nakakabati, waray may mga napigil haamon, bukat diri aday ni nangyayari ha reality. But, it strikes him that it was not a dream, but a real thing. Ginpagawas talaga yan ni Lord. Ginpalaya talaga hiya ni Lord. God has indeed set him free from prison, and the angel left him to himself. Andiri mo kaya masave ni mo kalugaringan, ginupdan ka ni Lord. Yan ang may kaya ka na himuon para kan Lord, ighatag naman para iya. Diba, diri man tanan nga oras ginupdan an angel ni Lord, hi Peter. Han nakagawas na iya, no possible dangers, tapos ka na mo mga enemies, ikaw na yana. An magdi-decide kun, makain ka na. Siring man verse 12. Then Peter came to himself and said, "Now I know without a doubt that the Lord has sent his angel and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jewish people were hoping would happen." And when this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. Amazing, di ba? Herod, kailangan pa niya mabutan 16 soldiers para magbantay kan Peter para diriya makatawas. Pero Lord, usa lang nga angel. Nakatakas si Peter. Di ba? That 20 angels nakigisan nga ito para sumikiwita ko ni Herod. Usala. So ganibag to, ka-divine. Lord. Let's move on to verse 12. Verse 12. Again, prayer grants us the privilege to experience God. Ayaw underestimate ang prayer ngayon mo gina-offer para haimo bugto. Bangin ikaw, ano sa nga susi para umabre ang mga closed doors sa iya. Verse 12. When this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. Now, bugto, nagaampo lagi hira. May expectation ba didi nga maabot ni Peter? No. Waray expectation nga, Peter masulod didi. That is why nasa ring man ni Rhoda. Peter knocked at the outer inches, and a servant named Rhoda came to answer the door. When she recognized Peter's voice, she was so overjoyed, she ran back without opening it and exclaimed, "Peter is at the door." "You're out of mind," they told her. Then she kept insisting that it was so. They said, "It must be his angel." But Peter kept on knocking, and when they opened the door and saw him, they were astonished. They were praying, pero diri gud sugod ka kusog an ira pag believe. That is why our fourth point, answered prayer is a potential witness. Answered prayer is a potential witness. He was out of danger from his enemies. He knew where he was and how to find out his friends. Ang pinakamaupay ko nga di kan Peter, pagkagawas niya, ang decision ada iya kung makain niya. Pwede man ni Peter, matakas na ako ibang lugar para diri na talaga ako madako. Pwede. Ikaw, pagkatapos mo ginampo bugto, ngaing ka nabalik. Peter, bumalik hiya. Kumadto hiya, kung ngain an iya mga kabugtuan, nga maaram hiya, nagpipray ha iya. Ikaw maaram ka ba bumalik bugto? They would want to know that their prayers had been answered. Kasi answered prayer
hi Peter an makaka hi Peter an proof han ira answered prayer. So kung ni Peter diri mabalik ka ira, paano nira mayayakan nga na answer an ira prayer? Na pagkatapos earnest prayer an ira gin-offer. Imagine, waray pahira na nga turog. Nauna pa hi Peter pagkaturog ha ira. Pero hira, nag-aampo lagi hapon para kan Peter. And ma-experience natin ang response ni Rhoda. Hindi ni Rhoda. Diba? Tungod ang excitement mo, nga bagat aada na yai mo, bagat na answer hiya. May mga answered prayer kita, nga bagat, nasyasyak kita nga na answer. Hulo ko bagat, prayer ko malado. Hulo, yung prayer mo, di mga answer. Na-shock kita kapag maging pray kita, gina-answer ni Lord. So, ganun yung nangyari, ha? Ira. Bugta prayers unprayed will be prayers unanswered. Prayers unprayed will be prayers unanswered. Kaya ni mo prayer, ma-answer man or diri, importante, ginyakan mo ya didakan, Lord, but there is an expectation, gihap, nga kailangan liwat, ma-feel naton, or there's a drive nga maiga-answer ni Lord. Kasi nasiring mo na James 5:3-16. Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is there anyone happy? Let them sing songs of praise. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Na ano dito James? And the prayer offered in faith. Earnest prayer and may ada ang mga disciples on ang church. Pero diri good ka sugad ka overwhelming and faith nga may ada hira. Di ba nasa nga ghost la ito ni Peter or you're out of mind Rhoda, diri ito aadahi Peter. Kailangan kapag mag-pray kita bugto, prayer that counts to God is a prayer with faith. Again, prayer that counts to God is a prayer with faith. James 5:15 says, prayer offered in faith will make the sick person well. Na kapag mag-ampo nga ni kita, dapat may kaupod gihapon nga faith. Para kapag ma-answer, instead nga mag-wonder kita, magpasalamat kita kan Lord. And if our prayer is answered, it can serve as a potential witness for those who doubt. Ani mo answered prayer, tungod an imo faith, pwede ka na may i-testify, imo sangkay nga nagda-doubt han goodness ni Lord. Ikaw mismo bugto, pwede ka maging answered prayer para, iya. Kunan iron gate, waray hi Peter nag-knock para makagawas. Didi, kailangan niya continuously mag-knock. Kaya waray may nag-open, iya. Diba? But the last verse natin na ano? But Peter kept on knocking, and when they opened the door and saw him, they were astonished. Answered prayer is a potential witness. Bugto, paris kan Peter, balik ikaw. Bangin ikaw an answered prayer na ginuhulat. Hani mo mga kabungtuan. The death of James did not hinder the spread of the gospel. Ang pinaka-importante dito, may namatay, may nakaligtas. Ang pinaka-point dito is, wala ito nakaghinder ang pag-spread ng gospel. Imagine, umabot ito hiyahaaton. As someone has observed, we must always interpret our circumstances by God's love, not God's love by our circumstances. Waray sinisiring Lord nga, haiyala ako, haimula ako, hairala ako. Tanan kita higugmaon ni Lord. We must interpret our circumstances by God's love, not God's love by our circumstances. This is the great lesson of this chapter to the church. Prayer is the most natural and normal response of a heart that is dependent upon God.
Kung sugad kay to ka-dependent kan Lord bugto, normal response mo and mag-ampo. And God is calling the attention naton as His church to be a praying church. Because prayer is the fuel of the church. Di ba nakikita ninyo nga illustration bugto? This picture. Kung dito nga mga wood, tanggalon mo, di ba magtitikagote ayan light? Kapag naubos na hira, mapaparong ito hira. Pero, try to imagine, kung damo natin gimbubutang ang mga wood. Try to imagine kung hi Pastor Ada na, hi Ate Celine, ang mga leaders, tanan nga church members, masulod na. Imagine the light nga pwede hiya makagkos. Pwede pa dumako, instead na nagtitikaparong. Prayer is the fuel of the church. Sugad gihapon bugto ito't prayer. Waray mababayaan. Kapag may dakata deep concern na kada usa. The driving force behind everything we do. In fact, a fire can be almost dead. But if you blow on the smoldering coals, that fire will reignite. Ang nangyayari ang mga churches, siguro natin yan nabugto, dapan fire. Di ba wood? Ito niya pagtanggalon mo, huyupon mo nga ni, pwede ba yan mag-cause in fire? Kailangan lang huyop, kailangan lang natin hindoso, kailangan lang natin reignite ha aton mga kasing-kasing ang importance and prayer because prayer is the fuel of the church. Damo na ada na halaylayan ng mga bugto naton nga pwede pa naton maangat. Pwede pa natin maibalik. How much prayer is enough? Grabe naman na akong pag-inampo. How much prayer is enough? Saan ba mag-end prayer? Pwede ba after 2 years mag-end ang prayer? Kaya baga mag-all bayat earnest prayer. How much prayer is enough? That's like asking, how much fuel is enough? Because it depends on how far you want to go. Kung gusto mo na mag-end din hiya na mismo, pwede ka na mag-stop. If you want to go places, letting God bring you on the journey He has for you, you need to fill that tank up and keep filling it. Waray sinisiring na enough is enough. God doesn't want His church to be a bonfire. Kita nga church bugto, diri la kita bonfire para kan Lord. God wants His church to be an unstoppable wildfire. A bigger church. People praying for each other. People na may concern na kada usa. People na diri na i-invalidate. People nga nababatian. Mga tao nga, ginihugugma, bisa nagkamalihin makausa. People who are may the forgiveness nga gino-offer, hakadaw sa. May allowance, hakadaw sa. Di ba siya man itong prayer ni Lord na aton? I love this verse. Luke 12:49. Naisiring man ni Lord. I have come to set the earth on fire. And how I wish it will already blazing. Bugto nag-aapoy ka ba yan ha? May mga tao ka ba nga gusto pa madara? May mga tao ka pa nga gusto maiad? May da ka pa deep concern na imo bugto kay saan imo gusto yan nga kumaturog na? May da pa ba gusto magmata para kan Lord? May da pa ba gusto maging James ngan Peter, maging apostles? Si Peter bugto na matay man lagi happy ah. Pero ang ginspare nga time ni Lord ha iya, dako pa an iya naad ha church of people. And God is calling us. There's a reason why God put His light upon you and me. Diri kita nag-create in bonfire, we want an unstoppable wildfire. I request everyone to please stand.